ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ. имрӯз ба числа 12 августи соли 2025 сол мо дар душанбе дар назди дарвозаи Чимтепа қарор дорем. нигоҳ кунед бачаҳои азиз, адресаро хушу гӯш кунед. ман шумода хушу мефаҳмонам хона киҷодаи кадом территория. ин тараф даромадгоҳи корвон, поёни корвон. баъди дарвозаи Чимтепа роҳ ба сӯи мошинбозор, роҳ ба сӯи маҳаллаи Дарёбод ҳамун тараф мерава. хоб ин тараф нигоҳ кунед. баъди заправка чӣ хел десен маршрутҳо. канечкаи маршрути 52, маршрути 2, 81, 88, 41. ҳамин маршрутҳо дар ҳаминҷа канечка доранд бачаҳои азиз. хонаи мо бошад дар маҳаллаи Чимтепа ки ҳамин тараф мерем ба сӯи хона. видеоро бо диққат тамошо кунед. рақамҳои соҳибхона рӯи экранда. рақамҳои маҳ Саудо ТВ барои қабули реклама. шояд ягон хона, замин, квартира боша, агар метавонед дар мо муроҷиат кунед. рафта видео мекунем ёки суратҳоша ҳамроҳи видеош роӣ карда метавонед реклама карда фурӯшта мегузорем. дар видео бачаҳо ба хотири меҳнатҳои Саудо ТВ як дона лайк монед, дар канал подписатсия кунед. ман аввора сар мекунам, мерем тарафи хонаи рӯза, маҳаллаи Чимтепа бачаҳои азиз. ба ҳама тамошои бо фароғат бачаҳои азиз. бачакои азиз, чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, гуфтам ку дальши видео аз дохили хона мешава. омадем мо дохил ба маҳаллаи Чимтепа шудем. аз ҳамун роҳи калон то ҳамин хонае ки мо видео мекунем гдета ягон 600 ёки 700 метр роҳ масофа дорад. шумода видеора ба тамоми нозукиёш мефаҳмонем бачаҳо. мақсад беҳуда саргардон нашен. навора тамошо кунен, як фикри аниқ кунен, конкретни харидориатон омада хонара бигирем бачаҳои азиз. аз ҳамин хона ба масҷида, инҷа дута масҷид аста ки масофаи масҷиди хона 100 метр бачаҳои азиз. мактабаш чанд қака? 200 метр мактаб. хай аптека ҳаста, ҳаминҷа аптека. обу светаш проблема неста бачаҳои азиз. дохил ба хона мешавем бачаҳо. ина хонаи фурӯшӣ. рақамро дестен, як скриншотка бигирен. ина дарвоза. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. бачакон нигоҳ кунед ака. общи масоҳати замини хона 230 чанд ака? 235 сотих замин. пашти 2.5 сотих замин дора. чӯлоби ангур дора. ҳамин чанд ба чанда ака дарозиш бараш ҳамин участкара? ози дарозиш 19 ҳая? ҳамин хел дарозиш бачаҳои азиз 1940 хели бараш 10.50 мешава. ҳавли стяжка. уҷада подвал дора. хона 2 этажа. иҷа чи ака? видео аз ҳоҷатхона сар мешава бачаҳо. нигоҳ кунед ака. қисмати ҳоҷатхона. берунӣ ҳоҷатхона. иҷа ҳавлӣ. ов кор мекуна ака? ина овш. масъалаи ов. иҷа чи ака? нишон тин як бора. иҷа кухня. кухни беруна. хоб тамошо кунед. сабр карда хушо тамошо кунед. мақсад бисёр хонаро навор мекунем. харидорон меян, мебинан, маъқул намекунад. хеле ба ҳамин хотир мегӯям бачаҳои азиз. видеоро хушо тамошо кунед. серьёзни харидорот баъд омада бибинену бигирен. иҷа кухни беруна. о помидор. хоб инаи масъалаи. иҷа чи ака? ов меравам миса? хулас ҷои овравия. криша. хоб нигоҳ кунед бачаҳои азиз. хона 2 этажа. 2 этаж. общи 5 дар хона дора. 2 хона дар якум этаж, 3 хона дар дуюм этаж. подвала нишон дем ака. иҷа главни подвал айда. подвалш тамошо кунед.
بچه خشرو اینا سالقیناک اینجا در بانکورا خیمونین یکم کارچکا پیازه یکم لیمچه آرده خلاص بهترین شرایط زندگی ایو کار میکنه که اینجا دم آب دست جایی که آب هسته شرایط یعنی که زندگی زور اینا کتجی ما دسته مچه عزیز استرالنی ماشینه کار میکنه که نه کار میکنه خب فسادش کروشکا که کروشکا این حالت خونه را تماشا کنیم بچه عزیز داخل با کلیدار میشیم این همی حالت اکامی کلیدار چند با چنده؟ 5 با 3 کلیدار یک خونه دو خونه اینجاش کخنیه که؟ خب از این خونه سر کنیم این خونه ما ریمونتوش هم فصل 6 با 3 که؟ خانه 6 با 3 خانه 6 با 3 امی ریمونتوش کی کده نکه؟ مقصد اصر لیلی نیست ها؟ اصر لیلی نیست نه وایده خلاص خانه 6 با 3 بچه عزیز اینجا تمام اینجا را نشان تیم اینایی اینجاش هم کخنی ها که این کخنی چند بچند داری؟ 6 با 3 کخنی 6 با 3 ها اینجا پدوالچه برای چه که؟ یگان کارشکا و پیازی یگان لیمچه آرده خلاص بهترین اینجا ابویا یکی کاسکا ابویا بخش بهترین اکا بهترین نه پتالاکش این درو اکا تو دیکستونه که رسیه خلاص خریدی نه اینه خونه دویم این خونه 3 با 3 با فیلم اکا برای که معلومه 3 با 3 خانه 3 با 3 تلویزر خانه 3 با 3 ریمونتوی بهترین کاگی طرف دویم اتاج میریم بچه ها نگاه کنه کن لایک را بونین در برابر تماشا کردن این بار از شما دستگیری شوه از سعودو تیوی خانه ها میشوه حتما اینجا قسمتی حجت خانه دویم اتاج اینه می حالت اینجا می آوه نشوناتی نمیشه خلاص آدران اینجا شالت من برو اینجا خانه 3 میشه اینجا خانه 3 ایش هم 3 با 3 که خانه 3 با 3 خانه 3 با 3 разведку разведка خانه خلاص پرده‌بای تیاره خانه این خانه 3 با 5 خانه 4 خانه 4 3 با 5 چه نشستم اینا خانه 3 با 5 این همی حالت دوشنبه محله چیمتپه 2 اتاژه بهترین خانه با شرایط‌های زمانوی یک تا دو تا ایجاب دست ایجاب دست خب خانه پنجم اینجا خانه پنجم 3 تا گریان کنه خانه 6 با 3 که
آشپزی. بهترین اکا بهترین این های تیرزه بیرون تماشا کنین خانه مردم این خانه اکا همه بهترین خانه ها با چی داره اکا یکون سکرت داره سکرتش هم ویدیو کنین اینجا بیرون نشان دیم این هم چون دیگه کنین راست همه آدم هایی که سوم داره آدم هایی که این اکا گودک باشه اگر اونجا این حالت میریم اکا پویم بعد نرخ معلوم میکنم پس کنه خریداری سریال زماده بینن ویدیو را که تماشا کرده باشین بچه عزیز قسمت اصلی کردن بگذاریم بعد جنبستی نواری ایروزه اکای خونه تون با چیز چوره که به چیز چوره به چیز چوره کردیت میشه که علیش میشه که علیشی واریان نیست کردیت نمیشه نرخ امیره شما چند سوم گفتنیان برای پادپیچکوی ما 650,000 سومانی بچه عزیز نگاه کنین ویدیو را ابزار کردیم نرخ 650,000 سومانی از نوی کانال ما زنگ زنید انشاءالله با ارزان تو میکنم رقم های صاحب خانه برای گفتن معلومات بیشتر در اکران شما رقم های سعود تیوی شاید اگر خانه باشه برای اعلان کردن در اکران شما میتونین مراجعه کنید اویدی خانه اویدی رکلام هم مراجعه کنید میتونین دوستان عزیز کامنتار کنین بعدا لایک بذارین در همین ویدیو لایک مونین بعد کامنتار کنین که همین خانه با 650,000 ارزش داره یا که نه بعدا از کدام گوشه و کنار دوشنبه خانه نوار کنیم ما فکرهای شما را اجداد میکنیم زنده باشین دوستان عزیز تا نوارهای بعدی.